إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذبيت مسلم أخوهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا أصول الإيمان مفتوكا رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حق تکا بیگتوں آسفا باب کے انفا حدیث هذا حدیث کا بیان کرفا ونی رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنت تباؤں کے واجب کا هذه سنت کی حرم تباؤں جے چکم قرآن کے اترا حرم تباؤں جے چکم رسول الله صلى الله عليه وسلم گلے فان حرم نہ دسکد گت کی ادے گلے فانو විදාල වෙෆාවා බස්ෆුර්තකි අද මේ හදීස් ගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කද්දපණි බයකුම් යහුම් අවුන් ගෑවෙච්චේ එමිහුන් ගෙතකුගා සෝෆාතවුගා ලෙගිදාගෙන් තිබේනේ දෙන් එමිහුන්න තිමන් කලේගේ ෆානුගේ හදීස් බස්ෆුර්තක තරෙන් හදීස් බස්ෆුලයි zikr කරවේ හින්දු ගුණානේ බයිනනා වබයිනකුම් කිතාබුල්ලාහ් يبا أمينا حرمنا دمتغاوا حجتك كيريتي قرآن حرمن دليل كتوغا بلاني هميكني كيريتي قرآن تيجن حديث بسفردا كي أي حرم كتوغا دليل نونه فما وجدنا فيه من حلال استحللناه القرآن کا تمام منا حلال قربافا كمغا فين تكدي تمام من حلال قرآن में أي حلال तकती कमुका देखे न में वमा वजदना फीही मिन हरामिन हरमना अदे कुरान का हराम कुरब्बा फावा कम तिमम में न फिन्न एच्चकी ऐ हराम एच्च कमुका तिमम में बदान में देन रसूल हदीस कुरबनी अदा व इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह मिस्लु मा हर्रम अल्लाह दन्ना से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम कुरब्बा फावा कम की अल्लाह सुब्हानहु व तआला हराम कुरब्बा फावा फदा इच्छके अदे के माने की कुरान की हम सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की तो कुरान हम इफदई हरम के तबावन जे इच्छकम की तो कुरान का हराम कुरब्बा फावा कंदतके आइसावा फदई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत गावेस हराम कुरब्बा बाबा कंदतके आइसावे हमें गोता हलाल कुरब्बा बाबा कंदतके कुरान का आइसावा फदई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत गावेस एवदा हलाल कंदतके आइसावे आहर में तबावन जे कंदतके आइसावे हमें गोता पूरी उम्मत को मिहुं के वाहकतक आदि गैब के तम मालूमात तक गैब के तक कंदतके की तो कुरान का आइसावा फदई एतकच्चन हरमें ईमान जिहे फदईं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत गावेस एफदा गैब का इल्म तका अदि पूरी के उम्मत के वाहका कदे फान हरमें न दस्कत दबा उंगरना दबा फावे अदे हिमा हमई कनी कुरान तबावेन उले बयकु तबावाने बयकु फावाने एमिहु आउं गावेजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एजमानु गा सलगन में में खबर को दबा हो मेनी आज मिफदें हम हकीकत गावेस हमें कन कुरान तबाव में क्या दवा पूरा बयको मिदुने मतिगा फाळवेज अदे मी उम्मत के दिवेही उम्मत के जुबान के तेरे गावेस मिफद मधु बयको उले अदे हमें कन कुरान तबाव बयको सुन्ने एक्को दूकल्ला सुन्नत की तबाव जे इच्छकम का नुदकी सुन्नत की हुज्जत कमुगा नुदके बय
ei ule bay ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam mige saada karun kurin algona menna khabar debba ha mimani mifada bayaku biduni manchan annane kamuga ade mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nabi kamuga alamata uteren alamate ade kalefan mustaqbaluga waane kama khabar debba fawa kantata uteren kame ade mikam algona menna mihar mimani fenifa ade mifada Qur'anistunne mikiya amekane Qur'ana tabawa bayaku algona munge terega ule muli duniyage eki kankoltoga muslim ummatuge terega mifada mihum ule ade mi hadis pula begotum waaga dakawum bayin ilmerin mi hadis pulun nige faada to terega faada taka begotum waaga dakawum bidala fawe mifada mihum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifaqad debafa mi wani emihun geega sofa nuwata gonditawga aramuga lengilagen tibe bayke gotuga ege maane ki emihun naki geega migotan ebbes kamen neti aramuga tibe bayke haqiqi ilmu hasil kuram ilmu verin kariyak gos daturukom ilmu huritaka gos e ilmu hasil kuram asakke kura bayennone ade hame haqiqatuga wes ni zamanuga qur'anistunne mikiya mihun hame ekan qur'ana tabawme timame sunna duukallana me sunnata ki tabawanje echen nun kamuga me guna mihun ade mihun naki algon men emihun ge hala badafinama ilmu hasil kurumuga masakke kura bayennu ade mihun naki dini ilmu hasil kuruma ma bodu masakkate kura bayennu geega oge emihun emme bodu waraka basme kura kamaki net up bade google search kondani ade emihun dewa or echkiya nuwata emihun hitan eri ecche nuwata emihun sabit kuram beenwa echka begotum mawdu matu kale hasil kuruma fahu e fatura ecce faturani emihunge gisnuma fikuru mistaun terega faturani ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam migotan emihun sibakura baha miwani ade emihunge mi rawya balairo hamekani tabaman jiheni hamekani guruwankama balairo emihunge mi aqida gaves fusu erun take bahuri ei kiritu qur'anuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawuma ngaiswa etan eta basfurtaken aswawe enkamu kiritu qur'ana furiyam gotuga taban nuwene rasulullah sallallahu alaihi wasallam taban nuwe kalege faanuge sunnatan amal nuko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faana tabawuma rasul allah subhanahu wa ta'ala ya tabawuma ngaiswa basfurtaka bidigen ikadaange rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam tabawu bes allah subhanahu wa ta'ala angawafawe etan ayataka ekada wahi korapawe man yuti'illah faqad ata'a man yuti'ir rasul faqad ata'a allah ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyaman fi miha fahe ena hama kasharum allah subhanahu wa ta'ala kiyaman fi adi hen ayataka rasulullah sallallahu alaihi wasallam en ayatega allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fawani atiyu allah war rasul la'allakum turhamun adi tibamim allah ekalange rasulaya kiyamam washe tabawashe ei tibamim rahmat lebu mattake ade algon mem tabawan jeheni hamekan qur'an kamga waanawa allah subhanahu wa ta'ala ge basfulu kamga waanawa ekalange allah sha adi ekalange rasulaya tabawashe konuge bes maanenne ade hamekana allah tabawashe ekadange wahi kore binama hisamun kiritu qur'anan ekani tabawima aharmen e ayatan amal korewon kamga wane ennames allah subhanahu wa ta'ala tabawashe ekadange amur korewe kantaka tabawe nahi korewe kantaka kon durhedi washe engema fahu adi ya guluwage war rasul adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadange rasula bes tabawashe nihen allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabumun adi qur'anu ge itura rasulullah sallallahu alaihi wasallam geneste be echek wata algonna menna dasko devi kandattaka ahara men tabawan jehekan eginde adi sekada ge hen ayatega wahi kurabba fawe wama ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu adi tebamihunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam geneste be echega tebamihun hifashe ei kommecce kenesdin kam kavias echega tebamihun hifashe wama nahakum anhu fantahu adi echakum mana korebi nahi korebi kame vejjiya echakum tebamihun duruhelibe eche du kodashe
ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfurtaki ebbes agennen echchakamuga mibami hun deke hindu e basfurtaka begoton Allah subhanahu wa taala emihun eta tabawa kama midawa qura kitu qur'anuga wahi qurba fa wani wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha adi ekalege faanaki ekalege faanu hawa nafsan amille basfulu vidalwa bekade nune in huwa illa wahyun yuha ei ekalege faana baadebe wahi ekkamuga nuni nuwe ade mifadain kiid qur'anan ekani tabawuma nimihum mi dawwa qura dawwa ki baatil dawwa ekan ege anekkamaki deenuge warab bodu bay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata nuda ahar mennan eyan amal nukurewon ade deenuge islam deenuge asawa hukum taka adi wahaka taka uriha kantata ederein warab bodu minbare Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga aswawe ekmanaki kiitu qur'anun ekan fuddame mihaka warab bodu bay gelligen daane misalakan emme muhimmu kamaka badairu namadu qur'an goy mota namadu ga rakota ga adad ada kiitu qur'anu ge ebbes tanegga namadu qur'an goy bayan ko dibba fa noy ada namadu tafsir da namadu qur'ani furtam rakota ga mota qura harakata ki kon harakata ki kon sajida qur'ani kinetto mihuriya ebbes kame kandatage kiitu qur'anu ga bayan qur'an asfa noy ame gota namadu ga qur'ane rakota ga adadu ni mes kiitu qur'anu kiitu qur'an kitame waraka kis miheka fennane chenno ade mendo namaduga wani hataro ko ekama maguru namaduga wani tinra ko ekama patis namaduga wani dera ko ekam kiitu qur'an ko nengene emihu guru hameken qur'an tabawa moda hameken qur'an ki emihun ge dalil kam ga deke emihun namaz qur'an ki hinetto ade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga ahar menna mi huriya kame bani daskot dibba namaz qur'an bin ahar menna egeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu emima hamekani ekalege paanuge sunnai ekalege paan sunnati ki dalil ekam gaanu deke miyun namaz nukurwene adi zakat bisnu devene ade zakat dinuma ki qur'anuga amru aswawe en nama zakat den jeni kaapukam kom bayakakkan kiha warakakkan ege furiha tafsir utake ki qur'anuga aswainwe misalaka punanama zakat dakkan jeni emihike mudadon waki adaden hamawegen waki duhe bumu kiitu qur'anuga ewahaga bayan kadde bafa noe en namaves Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatuga harbenna ehuriya kantatage tafsilu waraf furihama bayan kadde bafa we ade den e fahuga fatuga muallif nikennawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata tabawum wajib kam ga nangane babu adi biduwaya wakiwegen diuma nikanta takum duruheli uma adi ekanta takamedu inzar de papa babu mi babu ga foto ko muallif gennawani furtama kiitu qur'an ge tin ayate لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما كشرون الله رسولا كباغا تبامي هن ريبت بكم نمونا به أي الله كدرميا آخر كتك ثوابا غدي أدي جنجنين الله تعالى متين حندم قرآن يكش أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كباغا فريم بكم نمونا به الله سبحانه وتعالى من أنكمني ade mihaku namuna kamuga vejjenama ei ki qurani to algon me emihaka medu kanda qurani kinetto ade namuna ge maane ki emihaku ule gotaka nuota emihaku hunna gotaka tabawe emihaku hada gotaka hedu ade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibaga emme furihama namuna be Allah subhanahu wa ta'ala algon menna angawa dabba yani enkamun algonamen achchan ege sababun lazimugen anna kamaki ekalege faana tabawum ade ekalege faanu ko sunnatu tabawe ekalege faanu ahar menna daskot devi kantatawga hifum ade mi ayatum algonamen mi ingeni ekalege faanu komme gotakan ulupikam ga avias ei Allah subhanahu wa ta'ala angawa fa gotum algonamen na
වා නමුනා එකේ එකදේෆාන මිදස්පද්දවා ගතකි රංගල මුලේ මිහුන්නා වා නමුනා එකේ ආදේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සුන්නත තබාවුගේ මුහිම්මුකම් මේ ආයතුම් එංගිගෙන්දේ එහින් ආයතක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ බයන් කොද්දපණි වකිවේ ගතමුගේ නුබාක නොත වකිවේ එබ්බේ කණබ්බේක වකිවේ ඛිලාෆත මුෆදිගෙන් දියුගේ නුබාක අද මියාතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කරපණි ඉන්නල් ලදීන ෆර්රකු දීනහුම් වකානු ශියअන් ලස්ත මින්හුම් ෆී ෂයි අම ගෂවරුන් ඒවරංග දීන් බෑබෑකෝ බෑතක කමුගාවේ මිහුංග දෙරෙන් එබ්බස් කමග්ගා කලේගේ ෆාන නුවමුන් අද මිස්සකුන් එමිහුංග දීන් බෑබෑකෝ එමිහුං දිනකා ඛිලාෆුවේ එබ්බේ කණබ්බේකා ඛිලාෆුවේ වකිවකෙන් දියා මිහුන්නකි කලේගේ ෆාන එමිහුන්නා මෙදු එමිහුං දෙරෙන් නුවමුවේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ අංගවනි අද රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කමකුම් බරියකො දුරු කොල්ලබෙමුන් අලගොන වෙන්න ඒගෙන් එංගිගෙන් දනි එකලේ ඉෆාන එච්චකොන් දුරු කොල්ලෙවි කන්දත්තන් එයි ගෝස් කමක්කන් මොත අලගොන වෙන්න ගෙල්ලුම් හුරි කමක්කම් අද දීනුගා උපදේකේ ඛිලාෆතකුම් මොත එමිහු දීන් වකිවකිකො බාබාකො උරුණු මිහුන්නා එමිහුන්නකි රංගල බෙන් නෝක නොත එමිහු උරුණු කතා අලගොන මෙන් ඛිලාෆ වන් ජේනක බයන් කොද්දවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරබාමියනි هذا تمن آياتك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا ميوس بابا وما دروي إبا وما بيغتم الله سبحانه وتعالى وهي قربا بس بولے تمامهم نتكا එකදාංග ශරු කරබ් දීනුගා එකදාංග නූහ් ගෙපාන වසිය කරබ් දීනේ අදි තිමන් රස්කදාංග කලේ ගෙපාන වහී කරබ් දීනේ අදි ඉබ්‍රාහිම් ගෙපාන මූසා ගෙපාන ඊසා ගෙපාන වසිය කරබ් දීනේ අද ඒ වසියතකි තිබාමිහුම් දීන් قائم කුරාෂේ අදි ඒගා තිබාමිහුම් බාබා නවහුස්කම අද දීන් قائم කොම් ඉස්ලාම් දීනුග මතීගා සාබිත වේ අදි දීනුගා බාබා නෝම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ ආයතුගා වහී කරබ්බා ෆාමිවනි هذا خلاصة كي مي باب کا خلاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت تباہ کے مہم کا ادی එකලේ ෆාන ගෙනස්ත දීනුගා එකලේ ෆාන ගෙන්නේ ගොඩ ඛිලාෆ වේ බාබාවෙන් දිමුගේ නොරක්කා දෙරකම් අද දීනුගා මිසාලක දෙබෑමිහුම් බාබාවේ දෙබසුම මුෆදිජ් ජනම කොම්ම මියකුස් මිආය කියවේ හිදු එබයක දවා කුරානේ අනෙබ්බෑමිහුන්නේ ඛිලාෆුයි එමිහුන්නේ තිමන්න මෙන්නා වකියගෙන් දියේ den ane group sama ifadain nota ijmaa pe sama ifadain gunane den dibi anabami hunne timam minna khilaf yogen diye ade mifada halatuga algona me ruju wan jehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata ekadege faanu ge sunnatunna ade kirit qur'an allah subhanahu wa taala algona me angada baba gotuga ifan jehni ade debami hun kore ebbe kabbes anabami hun macca hujjatenne kirit qur'ana sunnata adi dinu ge hem mastadu kon sabit wegen ashawa dalil takum menui adi algona men hem ma khilaf wa hindegga ruju wanjeni allah subhanahu wa taala ge fata ekadame rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ge sunnata adi dua ki algona men emenna kiwes islam dinu ga sabit we adi babawum durhile fawa baykam ga lebum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik